Yen no Abrokyire for ma bi mu a mo sole a dwene e wo fom a mo kotena aye antenna show so na mo kotena se e na mo de ti Abrokyire mo de musika ama malamfo adi mo de musika ama manfo adi because of say mo kobudo no mo ya jimi for pa mo metie nsem me kan for tap se na ma so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so me serew and I will send this also a serew of first transaction be no was so we hear promo code no so about adwenpahene adwenpahene e the go yes and others my Ghana tell for so for adwenpahene aka enkrata mukin kon aka fufukin aka be my yemfa na yiranim nya fom aka mtwa na omote Mr No Pressure would much pressure be the be fa abusua ende kwaso baso share video we say nanto sabi e ma na bi mu gwa Abrokyire ha no a adwene na kita omo no e wo fom adeta mekasa and now better now we have a adwenpahene and I hemetia mabudo and we had the musika and I'm bema bia na me na twempena sa bema na di musika bema na yemse bema na yemse abusua sa ma no sabi da be na mbosua nyansa sa ma na motete wona moya sa no da ben nti sabi mbosua nyansa amma sabi modwene aba mo ho so wote Abrokyire obi o te Abrokyire se osole koye 8 hours obi a wasole koye 8 hours koye 2 hours no one trans ema low efan sika enkoma kwase ampanyi bi esigana eni mani abriye pa because there be a man so na adwenpan komaye adwenpan komaye ya ko ba madwene no mo mpese mbo samadwene kwase ampanyi bi tigana na ono be daadaw na wote Abrokyire because all in the name say wonya adwuma wa ba ha ena nyankopon ye wadum titiro Germany apa na no lady bi Germany lady bi kotena antena show so kotena wan ena ohia guy bi wo ye malam ena malam no agene sika di na malam no so be wale no nkwasasem sa the same thing ena enua ba grades ekokwa me na sema jimi fo we say ho the same thing okokoye no da be na mbosua nyansa da be na mo ma no se mo agene be da ho me hu obi oti kroma ye 8 hours pa sole koba ebre a obetam ne sika akoma obi say wo mabudo ade ado odo be e manam go Abrokyire mbe fa ya mo pa because sabi mo ye bre e man o say musuba mponi a ekuta bi mo suba mponi ekita bi mo a wo ti kroma say de wadwena ye say da bi me ne be ma we nkonkonko wo because enya odo na wo de ko tio e kama nti munya study afi na mbe kire mo no bi eni so Germany kroma anasa Abrokyire si tru pa e kama ena edi mo because wo tie say na wo ba ye no be ma na ne kokko wo ye no wan fa odo ne ko ye wo di adwempone ne ko because okwo na say what na fie na be ma no apam ne se abonten na ban ema wuska ade be ma na wo hia no be ma na ka kire o say kroma de wo aban betu aka be ma na di kan de sa adwena to tirim ti wo ko ye no okwo ena wo pam be ma no ena so ne be ma na ntena biem afode o te wo hwa Abrokyire amado do se ne memate e mado do sai ne ne mema eti efie baakum bebre mema na dress de baabi na sabi wo ye oba na ota Abrokyire ha na be ma na dress de baabi ne wango hye be ma papa at the end mfa so be ne wo so mfa so be ene wo saa awale no so mfa so be ne wo saa relationship no so se be ma wo ba kroma na akosi broni na abato no kroma no won se broni won okruti se me maye ho ade wa bra be ma na address de baabi dabi saa nyoma na bibifo ma be wo mutrim no enti ne oba bi wo ho ne be ma krompotia odo bi ani awale na omutinim because sabi oba ne enhunu be ma ne nyoma the same thing na be ma so enhunu oba no so nyoma we de ne die esie we so de ne die esie enti at the end na akwa ya awale jaye afraid de na oba ne to why desperate is Abrokyire for ma be bra too desperate kan England London crowd de ne bon kan London shaki London for ma abowa o my desperate nti London for ma da bi o so ye ko Ghana ko wale da bi ko Ghana ko wale na London ho na ngasa no UK ho no say yes say o yo ba na woni apartment a na obi kuta krata ho a o mefa wo because be ma no be so be ko no fie because o ma o ma ne fie o be so ba wo fie no obediu ewie na okọ because on pay relationship bia e die keke e die relationship na Germany yes ngasa no de man bebre eye a sabio ebi mu eme ye bre no ena mebuafu omo no because all your buy suanyansa men tra internet so emo bi hu enka njo se mepew adento wo Ghana ene ka sister fafa obi oti kromu anka nipa no mpo no ombro onye de onye osade no ka fa be me oti kromu ha o
na mo adwene na ho o kwa emfa wakoma enkwa atwans fa wadwene kɔ na wotie sei na wo de wo se wonya adwuma wa wo ma aban no emfa nkrasika ema wo na fa saa nkrasika no bobo ano na ko hia obi te se kwamena siama se the grades kokɔ yeyi next kan so nipa no wo send a on send through bank because nipa no ebi onya adwuma o send through bank de a obenya e kan say advice obenya ade a kyerɛ sɛ mesandi scam nipa wi that's it dabi enam sɛ omon pa adwuma ye sabi onkura sika na omudidi wo ho nti no saa onkura sika omudidi wo ho nti no onko send sika no enye de enfa to krata aso no akɔ send na black okɔ African marketer no da koma mame ha obi hia sika ofio nti fama nipa mame nti wo sɛ wote ha na be ma bi ti Ghana no daada no obu no fa so wi a na afi de wonya bibia afa mekere say oh adwenepahene we krampo ni o but at the end of the day no wasend we sika nyina manipa nipa no de aye nyapade e da guo na say wo na wo ta Abrokyire no na wonim say wo bu aban na fa so but aban na obu no fa so no e na obi so ti Ghana e de na dwene abritiu Abrokyire for ma bebre wo be hia bi na bi puchi e kan say push chair enkra be mo ne wo ye no wan for ni de na obu ma be ma no na be ma no so the beginning be ma no so amu oba no because me ma na sisi na wo ma fa na wo obi ti Abrokyire ha wo so sisiu wa mo adwena na be mo ti Ghana na beto aboa ti we nkoma me nua ma na mo ti Abrokyire na mo ye mo adwena se mo nsu anyansa mo da mo ti wo na mo boaboa ban sika do ma mo ano for mo ma e na mo ko hu mema o Ghana na mo de pushi omo na mo de hwe omo no adwene be na kita mo how many times na about adwenepahene wo be kasa adwenepahene he obi hia me so be wale me no da me na nipa no wan fi me na nipa na dim sika wo ye jimi for me catch you straight forward ko ba bia no wo nyansa obehia wo te Abrokyire ebre oba wo te Abrokyire wo nyansa a obekwa akogina 8 hours mu bosume so betua na dan ka betua na light bill now sabi 200 euro 100 euro beka wo be save no wose me boaboa no da koma be mo te Ghana dabi ade ma na wo te fie no mo nya adwuma no nto te Abrokyire na ate so obi beka cho se obi te Ghana genius card sa oba akoro nya adwuma otifie ene wo didi wo ne ma ho otifie ene aban sika ene wo gye enti wo mbre o sister wo mbre se wo bre pa na unkodi sa ankwasesem no se wo bra sa jimsem na obi ko trant na show so last week ekoke kan ye no nansem ti sase kwa na mbuafu wo da wunim na ayo ba na be frem be ka chem sa adwenepahene obi adim sika wo Ghana me se wo be me bo wasum wo be frem ka chem sa adwenepahene e na akoma ma to obi adim sika wo Ghana kwana ko fa ya nipa na me ka je sister wo ye bodanfo wo ye jimifo se ye tumfo amuntie because tie say na ngasa no wo mre se wo tie se wo bre e so na homache ko ye adwuma ba na boso me so na fa pay slip e hwe ye team we brama brain nyina ska we na ba ya onkodi sa ankwase asem no te mo ma na mo ta Abrokyire na mo nya adwuma no a mo nya nwuma na mo ma mema ni bi nkwase afo malam fake malam fo ni bi etiti Ghana fake nkofo bia omo te Ghana omo ebe beja homan bo no sa nkofo no tete Ghana ho na jimi no mu jimi omo do mo adwene ebiti mu no omo so omo ba mu inbox mu because omo hu say mu ni mema mo no omo te na jimi na do so nti otia na se okudi sa ade no so a me adwenpan no me hu a me fa yawo no credit e ba akopɛ mbe kansem a kyerɛ mo pa because sabi yentimi ntena krom ha e ma ye nya adwuma na sabi mu mutifie na aban ne fasika ne mrɛ mo na mo so asika ne kɔ Ghana na sabi nipa ne bu mo fa so wi a wasan be ka kyerɛ me sɛ the fireman kona kɔ fire sa nipa kro no me ka jo sɛ wo ye jimifo wadi usika next time obesua nyansa abusua edin ayi adwenepahene aka be man fa ne yire ni nyefom oba so me ka fo tap send e da ma tap edwuma de ku a o ma so ya sene person send this guy from no ne e de kɔ Ghana nkwan de a tap app e na wisu wo ba na sabi o yabu afa so no ka wisu tap a nke bae na nka akɔ app mu abon se da we send this guy we ma we da we send this guy we ma but nam se otia na wonim se wo bu aban afa so wonya adwuma ntino untimi send this guy for tap but me sra pa adwuma bi ye 3 hours na 4 hours krampo na send no sika for tap na so bi bu fa so a wonya dance die krata e de akyere se obeju sika afrin pa kro no ho won se nua ba grades eti kroma Germany ha okọ Ghana se kwamna siama agin sika di abuna fa so a ade e se ode be kyere se nipa na agin sika no won se wanya next time obesua nyansa
mesra share video no ema me na tap afei na wusu a promo code adwenepahene no ade no abo agu benya discount kama menua ma abrokyirefo a mugu abrokyira mesra mo bebre mo adwene emre fie wate nes kroman skape eden menya wo sese bio abrabo na pem won kwa na wote nti wo de pressure na se won kwa wote na de pressure kofa bema o Ghana na bema nti ma ha de na se won kwa wote na yo medu besia peace out Adwenepahene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi